agus fátaí hiig na Seansálaithe mas maith seansa bhlaú glaciad na Seansálaithe is sé Hugh na Ghlacáin agus tá se ó fecinn sé inniu. Tású an go sin bunsalt as an Amsterdamta a bhíoganí seachtain seo agus le chuidiré bheith se na geall agus tuirim an deir seachtain seo mar tá coppla agin a go bheith cóisreitlann hí sa féil na gaí. Ach go dtí sin tá muid seo le muid cóglaciad muid chuide mar scrá aine bhuiir aine d mar tú. Tá aontas asú Tá go is frálam gcóí ar tá cadín ar an phodchraoladh linn ach níháin gur cadín atá linn ach tá ceoltar linn, so sílam gur bhí an chéad ceoltar grogin godí seo ar an gláir ceoltar traidisiúnta go bhí. Tá aontas asú sin. Sílam go bhéh an cedanne a minic genué like not a tihí tafarne like I get carach longer margin because I think we'll a han Gaeilge 6 the Gaeilge but not inta mai. There are some who are singing and some who are not more jarnshit. Agus fásta tá an seo le an bé a hain an sex symbol an pod. James of Fáilte, James Jimmer Tatu. Tumas gomach, ní sam go tus gomach. I think we're going to go Specsavers is Hugh, to be honest. Freshen intas hasta go ceoltar ar a glár, but ní chasing se caunial, so mis cean na daoine sé síos géisio se go rather than actually a chasa. Chamála sin tá actually just gives to Paddy Power in seo meall. Tá just tá ger betchosís má tásam cin contae bheits Áine as you. Oh, okay, yeah. Was that even 50-50? I think to my whole life savings An e-contract ógan inniu tuigeann sí mo chas mar go an rodíra chéine cúra Gaeltachta ach tógus an Altaach, so níl si go bhar de héh inniu James. Fáin go bheith imaginis nar dearan aine could be contae a bhfuil si as. Jerm do Kermid and we'll figure out Kate and come and argue the horse thief. Ach is A-R-E anspecial Doireann Ní Ghlacáin Doireann Jimmer Tatu. Anna an bhar fad gohar who mar gur leis specialta orm. Is man go ní an plumás, you know. I mean kind almost car the horse that you know the Anna you tagging earn Claire a Harry that's you know lecht na Gael mar jarnshit. Or this part Tilidoshin. Yeah, more respect those bar. Or this part actually this is your rashes new Iraq. They just Lynn jet setter do hain. Oh listen, big time. I'm hamisha a din of bugal are made Lynn Sierra is grafadum and Sarah Shaw. I'm at Treshve Dubai and Spain agus new Iraq hanahin. Bema I viacha after my couple haldela vocal rimish dara and taurik mar ní mé géirí geile chuirsís mar dhéana sam díon scata bhís well bhí sé díon. Actually gáanta sin ach níir tú ran na farste ar bhhain. Wow, typical. Bhí me around the first couple of míl hin a ggur banis Carlam. So Hugh car. Well, ar mu go banishin so yeah, well, Narvin Hugh clutch gross team around the first you know mar rack agus réaba der seachtain fin. Fake news ago Hugh. I know, sorry. Yeah. Kind of what I call I have to check my sources more scra. Ach tá candle mór agad le dúna ná that mar dúir teanna sa bhaid cearna. Tá actually agus bhfuil go tá anmhá go de chás Áine mar tá Áine is as contae láir dat Áine achas dub de bháthir agus is no that rogu magically ach wog she go contae láir bhí si ceathir so I don't know what Jane an yarn would marn faoi again ní Lauren would fish Anna ní mac vagu yeah. But ní dis kom céin dóirí a bhhartú an tolas sin. Well, I tell you, right, this is gas. So tá chu fuair I muine nail skull cabra, and like honestly, seems to be the best crack nail skulls to tier because it's Moontour Seán. It's a Bhaile nail skull who is a legend, and like tá galore cardling I muine. Sa skull chomá like Maeve Mulligan agus Sean Garvey agus Porrigo má bheith an Kiltory iad goléir ach uncle Áine is se an pre-vide and he's well known like seriously eventually Derek dul her national redeem bundún torach leis an crack in ar siúil cos of the skull. In win na Seán Moore ní mábal a bhí Seán ará he's Seán Moore.
Oh, yeah, tan ceart go cracínta sean. But tá sé sin ina dub ceart, bhg sé sin ará an. Okay. Well, no, it's bralo léir glasgow cabra agus na scéalte a hagan ar nas gur fuór ar turas scoile an son le déanaí thugad a rang a sé gotí ina sir an like seo leanaí ná chuidir an tlí léir tríd an glasgowíocht agus chas duine is na lads óga timp go ní mar gur fuór an dúirtí métar ní understand an mise chutá si go sé. Ní understand it. Like sin do chreis man a bfu. Ní le a creidhil céhhéid den na línta sin a dúirt Seán mórlín haar na blianta sin gailge cabra tátangas a go hé acu. Sinna gaala Connemara ó nó a chluisteogam sa. Well no. That's fired. Yeah, ní mar mór in is rá so yeah, ik heb mis go aber is full of you didn't go. Ní understanding tan amsir carton dí pléanú carton a farfa ní gur rá dús go bin duna cí as ina siir. Oh ní I mean an aib seo goisteach a mis go hanis as an bhíorla a haing teach mo chuid cainte as bí bhhar gan tuirtach se cho lofa agus cho leisciúil mar nós ach duine an tam goléire má ridí tíir aige sinna hearra amach ach. Sin go an ahanana agus dearhan go sé níos dolín ar tatú ar an gamra cos rilí ní le sinní henú ar tatú chur láir agus is sláí de has an tam fáidir an tamar fad agus ha go honaí chuma so bíon aglan an down ar man ar rá ragla gannéing fuck nó ragla gannéing bíorla dis gom céh post. Oh, Barla, kinse, yeah, Barla. Tá cad go dascannaí ar an budcréide seo. Bhín daoine an excited fao sin. The grab been like they're gohéirí nar bhín like moonshore na like daoine mín genú like obair like galar telefish it's like oh I can fuck around oh it's like the cuat gom nach flósa gom like rubbe go cad gom seo dhéanú. Nar chur tú haon síos an déanaranta gur bás den náthú nar bás cinnéte dearanta. Oh, that's no way. I have a Northside job, big time. You know, like big time. It's as clúntar of them. Ógachan son me is as clúntar of the maher dá sé siú den níos a clúntar of chama ach is as well cadén na ceol se gart. Hás goibh na clochán lia, is that clochán lia do agus ferrin muintre fós a going huas. Yeah, so bhí Gaeilge hir chun le coson sa Bhaile ach an son as cúlaigh an ars má bháthir agus cé gur thóga chun nachlí sin like si Gaeilge an chiadtanga bhí going sé go going ag go Bhaile total fucking identity crisis and son are like counter animan an tariff so ní hiad is bagúil orintanta dus na Gaeil céhfuil go leor Gaeil a conaí timppla fróiste very much kind of roger private school territory so bhí sé si conaí taslach agus is social like meach má so you know galore dynamicí agsúla per seachar man son. I bhhaíonn tú riú go narcan daoine go heisinar cloisian siad blascúlé bud deir tú gras bailile cléadit. I mean, té leanúd sús le agus as cúlé de móir. Yeah, big time. Agus you know, nar bhí me scoil is clílam nar bhí na níon annach go háthe like níach na leanna dhéana me hiiscint nar bhí sa láirting probably nar Gaeilge róbha agus son agus is clílam like gur rud chun síiseach a bhí anna gcónaí i ggéirí dro Gaeilge a láirtar scoil. Rud mór agus an son is clean a bháthir like it tuairt lift bhaileing or bháin an scáil. I think ras imlíon na hard teste. Bhí coupla lad is stig sa Seán ling as bhí si tuairt lift bhaileó sin chomá agus bhí láart an éling agus nar agdar Seán she just horrified leis an hang bhí láart gom. The price, you know. Si an gro an taí dúra cé nó san níos bhí agatsa as bhíon chun náirthe cos bheith má ag leir an Gaeilge le
Cé gan na me Gaelscoil, bhí me sort náirthe gur babí Gaeilge Lord na chuid cardide a lé as má cóir a Gaeilge láidir gúna gála bhíán, like níor hiic siad focail bhí, they were like, oh, tíúil mútar hetna or Gaeilge linn. Ní has some street cred on you. No, jeez, oh no. Street cred ag gáine. Oh yeah. Ascail. Come on. Cin bóí na him. Tá pobl an ledger Gaeilge in Clontarf agus like tá Padre Cíbhníos Clontarf like agus tá a lein like Gaeilgeoirí hart like an gapan tú goil like I don't know splash an sin na kind of pobl bug díobh hain in sin. Tá well Cape I don't know an aning or fáidir go cuimhnic. That's pop-up Gaeltacht an agus ard ver da Bhaile Cliath ag punchin chart fásta. Oh, there you go now. I'm sure out of touch. I'm a of likely like yeah, top pobl on the Lord or Gaeilge Marna in Gaelscoil who was about her fi galore the galore ceoltóirí agus galore Gaeilgeoirí timp of Roiste agus stocha on Seanálaithe likely like is a regen gomolhale blackliach nach as dan canter tuahe da dishmahori no dinne dis na dishmahori agus be me gléirdig during an tungur dubsing agus gahenga dul fud na tier feitna sira nu pair day ach yeah tá sin angeláder gar traidisiúnta an ceol agus ach bhí mar léir anna ní hooker ní aller so nar bhí mar ar scoil níor bhéinge hiúí adbáil ach anis Tá sais rud an nach lia tá si gléir I ddírig can is fear áir chéile cécho Gaelachas a háin siad so full circle Sure. Sin ceiste chu an muidir glóir den na hína hagan ar gláirnáin sin tú gohfuil an Gaeilge kind of gohfuil cum níos coolirnis gohfuil furbishware denta leis an jangal a couple bliana nús. Yes, stola mé brancher like see is yin mission PhD an Gaeilge agus bí tagus na well vís ní heile ó is gobar go lá leis an televis but yin is galore tagus gur an criú levéil agus so sais love-hate relationship atá gom leis an sais Gaeilge urbach seo mar tá ceist down gonaí nach bhfuil ó heh severus nó an tanga bio agus cadéan sais rud cadéan rud is fearla bheith caiint agus cadidir cording bheith cothú agus a chuirchan cín agus socha mar chréaltóir gonaí bíonn tú dírig fios a chuir de chud Gaeilge agus is stocha gotharthe is na Gaeilge like is branche ar de chumas tanga seachas éon rodile cadú a bheith anna chumasach agus an son just go hacadú beidir go meich lí ní smó gomsa le severs ní he sin arágan mo chu caiinte anna hefir mar a brathair pe tuúil som gola a gobar ar tagan lige ar nó tá sé mé hebh an féir de socha cosúla achlíocht ach is ceist simúla má fud. You ever do een casually random? Chus a is ús bla clíir dé, like us ú fáil ana a daoine nach go Gaeilge bacu. Like you have to do een casually random cos like do you think in Irish should they? Do you dream in Irish? Nick the Fime Sigoni. You do English through Irish. Yeah, well, it doesn't have to be all America. You might hard to win in the head in Holland. Agus shouldn't catch the word ma is from a couple catch out in. As you like, Jesus Christ, ni mag imi like if be more not the first like so you're and kind of reactions being the dopes are there to go back Gaeilge the head hang. Oh, big time, yeah. Agus chumar na ar scoil vísa gláiste Eagrán agus tá sé sin nachlí a cethir so tá mí kind of timplathe ag na private schools go léir agus nar bhí mar in ar néagóirí like gan cláistí san scláistó an bhí mar cosúla na kind of black sheep timpla ar bhlaclí a bhí lads just like these fucking weirdos change their skull Gaeilge and bheith míiste bulaló an áitnasúla Wes agus mar sin oh big yeah. And tasktation are had to hold me hooker on the tain and then tá lad ag an chuig in the day they show Black Rock Fury good. And do you like do maths in Irish? So on my hail or fad. Seanna sortíí go bhín Hugh in magafu ar TikToks again. Yeah. Marius.
Marius agus plún agus íosmór dúirt Tony Cantwell. Was your mission UCD so agus go fáil na hnaí in Goatstown, Gridgesville Timestown. Goat, yeah. The goat, yeah, and Pubby's Far. Yeah. It's the soft T at the end that kills me, you know, the goat. Yeah. So Hegum, I can confirm go dini cost session hartar molecular like gomor. Agus sin nervy tour in Scotland bis net hitch to shasta ceol na kin spragu or hasú ceol. Oh no, for me McKeith fiddle nervy matribly in the dish agus bin is just cav I'm sure vi going ag about it near of an va son Champel no commodity Eagras Anna Tokenesh near van Vasum so Sinever girls go maige agus vi Shakazula like Religoon and Ardig like honest to God need Kermach gumsa popular culture mar few on a fastini like near Hugamaran's foundation it was in the Leachry more ceol if you gumsa but you know le Haiti Willie Clancy no Tommy Potts agus style on like yeah I get you you were categorized like pop ceol. No not your OCD or be pop going like classical be pushing it honestly. Oh yeah big time so yeah agus an ish just need do go man like Kim Dina the cursus memes the stiff Harry Styles like honest to God just would in one ear out the other. Million sim go man. Ní glomrán agnéú nach sin but one direction forever. Younger sin an céad go categoméisiach leis na mar to 3J Cardig link she do Archer and X Factor and I just grasped on. I was like, oh my God. But yeah, no, Dearf mar gain a fascinís. But tá tú nébo go dí chun den chlár ná a couple blin. Yeah. Cén sort codir snachtatá idir ceol sílan ceol maiile clia agus ag an den chlár an barlaté gan den chlár Tás go go an stíl go an difriúil. Se 6 granúir im le clia margur you know ruds ar áis socha nach bhfuil canúnt ceol I bhaint leis chomór sin so mar víú beagar sin Tás go nachníonn tú canúntí daine fudfad na tíre is féidir le canúnt ceol áitna ahand chomá so trád ar raibh détá ahand straightway damrad ag bas tuisgurt círí de den aigen nó arthur círí nó iarthur círí a brathir an sais ceol nó an clí go hainúidir ceol cosúla canúntanga agus am lá clia so go traidisiúnta ní raibh an canúnt ceol sin ann ach bhí ceangal an na láidir geile ceol contae chlár mar raibh you know Hannig Willie Clancy so Stalin se ceol and so agus John Kelly agus an lad sin goléir so bhí an nas sin a gcóí an ach an lá clia bhí mar gcóí dírig Canvas fire all ar chéile you know bhengra hánagar an tafata tá se cho nabh ganách agus dunacha you know in leidig fihidó litrom agus you know so bhí anna hefra sound agus bhí dúil mór going sa sevra sin ach nadidir bhfuil an cultúr céanna an so mar tá daoine fréamhathe sa stíl agus is rud bio atá ann so duine amach in maclí a gúil mí de bhd níos socha bí mí féchan siar beidir a bhd níos smó agus a Tarrington tobar sin seachas an sa bí an lads féchan chun tosaigh an hamar fad. Sean scoil níos millte gan an Clark Migro se just sort bhí se anún na gcónaí as bhína seanfiltarí sin hátar na gcónaí beidir groibh sé brúníos níos mó leis na tafid sin aimimsú agus an sever sin sceol aimimsú so beidir actually gur sin an dóid swarla and go chuir níos mó ibarstan. Níos poibre agus inis dhearthing well tá míid actually go ar Sraith láir go bhí láthair ghfuil míid duineh sais deep dive seacha canúntí ceol ag anstracha agsúla ach tá severis dhearthing gur blacklia an counter is sevra inis ó hebh ceol mar go bhfuil an tóla sin i gach duine agus go siad fechan tíir na an áras féin cléanta so you know. Agus do bh chuirsí sína ar a canúnsta duchas ceol ce go sísa. Sin ceis annoy. You know Sherrod now like just chun warn all a hortíh like nío tú fearní in ban níos fearcha an shy top ná me se but
I don't think we'll to go for fairness with any short. Oh, seriously, I'll give you an answer long shy talk nish, but you know, sochatá libh agsúil ó hebh ceol agus cadéans house ceoltóir hasí met bheith agus you know nar gceann tú gotí stad áirithe caithú bheith féchan term mar alíonn agus cadéan clí go bhainte sa dírig do chud alíonn na dheara agus a churchan cín agus braham mar gur banne agus a gormaná tugn se bhd níos fuide go bhain tú sochar an a tain agus go bhain tú ábalta bheith mo contae le tain agus muíach sa méid atá le rágat agus braham gur rud anna nua beidir dósa a gomrád le cardilum gur atá firin beidir son a bhd níos muíach ag is a bhd níos óige ná mar a vísa agus is in níis atá ri gairí compórdach an am héin agus am a chud ceol ag sa dírig a foine sa tlí is gomeng macánta dom rud ha me géirí rá mai in sin kiel. So ha me dírig gomech sais socha bonús láidir fidle an ó beidir tíorchonal ach gomechon sais rihim agus an you know pulsine sin beidir go halófá le deskert na tíre an. Agus sin anáis rud go mé achas solim is ceist fáilsúnachta beidir seachas an rodile like an levéil anna generalta dhearhing beidir kind of blacklia conloch gur besin an síl ceol ach ní he sin atá andam tasúgam amachcha se. Was it tú genú Sraith Instagram a chuirt Susan tú lá cén inspirad a bhirtú le sin íana. So bhí me hela Dubai ar feag níosa a shrint a ggur an expo agus bhí carmór am calló choráin ach bhís cho like bí me se gobar literally sé lá a tatan ar liad like it's just over and marhfuil am a gobar bí má ar an téir. So ní léonáis chun a bheith sí sa bhile le de fiddle agus a bheith dinah an machnú seo meallar socha cad an spruch alíonanta wet or an spruch alíonna há wet ach nuair bhís hela Dubai buineach siar asam cos bhí me cho shit ar an fiddle like bhí me just as cleachta leis agsúla bheith ábalta Martins rig chéan logs and son ní fé 5k you know. So bhís ra hain okay really you know cut the fat from the rasher now 6 sheets agus cad bheith shint agus so the sin a sprag nach na you know right okay you know can you know ma ach hammer like law truck shaft or something as my end of like carry me so really Neil self-discipline go ma a thug sean spragu that you're sin cáil chuan a skidóir sin cáil banjo mar hartar back in the day even though ní really shannon sean banjo ní smó a Harby. Tá sé cho sickening cos sé cho talented mai gahanod a clachtín sé cumáid sin mar dúirtún sin like tú gro tú as clachtú Har ní sin don éir sin daoine ri glasal le sport agus ceol agus fiú a sin gaile goúsáid le leor casanné sílam. Moim se go mé absolutely hais. You're ceol for me in a seachtain and I was like Im seábal seo dhéon ní smó. Ní caithí tú clachtú a an lá le bheith ar le go tú stonna leis. Big time. And se chomá, you know, an nar haon tú goín James agus nar tá tú really aclaí agus mohíonn tú go hontoch meallar tain. Tá sé cosúla sin chomá ó hebh just an mionatha got nar hat tú pegus suas an fiddle, you know, Braham I'm like, yeah, I can fucking do this. Whereas nar nafan tú clachta, you're like, Jesus, tá an cool agus brand tú cho shit meallar. A gapan tú like you know leis tá a lein I say like a ceol tradition to táhád níos mó like lechaní sa genre atá mór mrá like you know tá you know mai bhrennen agus tá you know altan agus tá lein ceoltarí like you know atá mrá a gapan tú like gur tugann sin níos mó spragu like the mrá good like all the shasta genre you know and that like níl se cho male like go fáid sa cinnte a male dominated a níl se beidir cho male dominated le genre eile. Yeah, is ceist kind of compléisiach seo ríis mar like má tú ní gom like dumsa an fágan me se seán ceol traidisiúnta is mar gur
osma níos leis agus gur it's just slí saoil every like tá saoil go ar ach inis mass bhfuil golóir daoine géirí a bheith na geoltóirí profisiúnta agus gur be sin an sppraige a gur golóir rud agus céan tú ládóg do seachtaín cuasa sin na UL duna siad ceol traidisiúnta ar an ollscoil as sé sais dachar Branga sin sais don séireach mar mion tuairt fé rud éigen mar an son níon tú duineh rud éigen a bhainean le artistic expression is rud atá tú a lurag ahantas le agus massam gohfuil golóir brú ar goharthas is siomh sin ar maná óga mar gceann siad na dance shows agus na tours seo agus like bíonn siad gléasta suas mini skirts and high heels and you're just like what the fuck like so it's rud anna aistecha gur chalíní mar uanta bíon brewer had dul síos troháin agus mar bhfuil dance tour gig got then you haven't made it ach an son tá daoine cosúil am réad ní bhainnig atá oh my god just cad féidir rámeallar like icon just go bannerin yeah absolutely ach tá si chodílis de is alientóí agus is alientóir haar in rodelií so yeah is stolam gur rud anna aistecha agus is stolam goil rudí kind of dul an olgus mór anslite gur chalín yoga nu malá óga mar goil an cuilann sin ann agus mar dúirt na hanna sé bhadní stucra ar maná nar has siad ag an isin naideach fi héan níiad sucr an hain agus tá siad an brand siad anna mí chompórdach mé an tí bhéchan siad mé an rudatá le ráá agus tá sé really it's like head focatá an massive a gur alá daon óga I don't know an éon tófá lei sin Áine sílam cinnte go brú an rud a bhí mise rud a dúirlumm go minic go fás níos a casú na gro lads níos fearrig technique agus ná chalíní cóhabalta den techniques gro lads chuúna me seo ar na blianta ó neir sin daoine agsúla so bhí me se códí gur sa gur me no tu meis chun íon technique so I was like my dolig no hill to my chun an technique is fear sa tíra agus tá go fan blianta agus clachtú cos bhór me sin óghine imó ceircail a dúirt kind of more or less tá mar níos fear ag an stíl ag an neab but fear ag an technique I was like cé fan glynn an dar díanamh so cin se a glór brú sílam mar chalíní óga fás níos bhfuil golóir maná tá glór fear cumáid atá clú as cáir hús a genres ra. Tá fear níos fear a churhéin chun tosig ná mar támaná. Sin dír a fé. Féhrú nar tá den éigen a fear agus siad gurí fá amachché bhil tú go nu go mar an concertín na Paradé airann tú rilí nervvíiseach agus gothignééis sin mar tú cho mí hochar an féin anyway agus an suntá le tan tú 8 agus tá fearig an chuig go bíon dí se fear a gurí fá amach chunas mar in si seo nu siúd so tá rilí mí chompórdach agus raham tá fear níos fear chun na bheith muína chun de héanaach san méid atá ábalta Muinneal tíir má go muide locu sí an go caiimmuid cuppa bhmte ag Lord le dean faoi na man agus faoi nóí an si chu just mód an ama that's been ceol shite seo an cén dói ar hosí tú cén dói na tú stas na man cén dóir hosú a lethracht so nar ri me fidó de bfog mar go galibh chun PhD is James just has to go in galibh like shout out that is not slag the only cause we know him no hill is a garú jo go na chlár dó go leis well Jaconi el garú so he got his priority straight cén áit mu chuna ré cén áit your basa it's a cash mór a gaiid tú mis go síos nach tuisigh nach leor clasú garú so anyway chuid tú síos go galibh
me she's go Gaeilge nervví me fi do din PhD agus for me gig ó Ciarán Ó Riada chun viidir din of Sraith ná béle is bio agus actually is me héanaach call Quran ríis I don't even think I have an artist in call the Quran ag sadse. So hanna sé she's go Gaeilge sú mar seainte chéile ag deire na chláircha dhéanadís mírbeg a buint sorry tan mírbeg ceol a buint le pay ábhar bhí a féfa. So in dhéana mar sin agus thusnús a leabhart le níomh ní bhil agus an ceanna hánig Alan Esselman seachar TG Cahar agus da riadar an setup léir agus na hosníidir na conraí móra seo hort go dtí na cólachtaí léirúcháin agus a bhí iníir a gobar Sraith agus dear volume an Sraith ar láthair agus he's like oh like she's definitely agus ben ceire chuig bliana hin inis beidir agus tá flash out ó hin buich sadia just hosnig Sraith eile teachtaní agus inis tá me gobar goláán aimsirthe a duine televíse agus yeah is bra me. Mohim an idir láthir tá gur Lord just lo just turn to go just Europe or like yeah I know tá sé cho aisteach and mar like hosníos like godí seo ví a gáí mar láthir agus dhéon me doc an son le DNA agus bhí me mar sa scríóir agus láthir agus so ach an son for my clachte it dullisteach beidir nar hosín túach a gobar rudí like tefiir den camera like it is a fucking slog to sé a goharthe like dulsils na céim na goléir so tá an irid massa a go mar riine if hí na géirí slíbhethe iar amachta féin sa man mar like catú couple blian really cruúig a chah agus nar a has tú má like an tú smuiti like tu sé ddíar a chun leithart a dhéanú like or even smuiti fiú or like scríbneart na bhéir coolla camera harpi ní raibh an antalia hamadul or like ní metréis annach díanamh taifriad an camera in éair ach like tá uala chubre a bhd níos mó a maid ibre féile a bhs corn camera is far definitely mar like just a fresh an difriocht sa lá ibre ag daine as tú bheith áirthe choú ar maidin agus is tú an daine dearnach chun an set ágant agus like bí an daine just taring tasas an lá léir so she's an irid massa a go mar ar lads agus didn't se tú níos tuiscinní chomá mar láthir nu mar screen or an ober father being or show like na leor hori. Tim go glóirdíine tí TG Cahar am to kind of an da héine fiú na daine tí sa seomar nóta tá si áta bheith scoring camera ar cool so fan más sin ag an air na leigir chéile. Yeah, definitely. Agus you know, sa man bíorla ní leat an taihí sin ag daine so seaan sé dut a bhd ní smó fan inis you know féchan chuntusig do ober na bliana marach greibh an taihí sin a gom tefiir den camera chomá ní bheith lead an ober you know taachtaní agus bí an drown bíorla gcóí chompressed leat gur fé leat. You know, where the anything like she's like, you know, our budget TG Cahar, can't do able to carry job in a big now Kiana. I don't think we must fall in presenting gigs in this we must come to the spell in often as the show sports as a hina just come as a gallon like like roll on this man. Look, that show. Come on, show presenter like it's an absolute joke like. Yeah, so mission just lad gonna Pelador on Garua because Daro Kinney's a presenter on it like load all Ireland screws like it's mission. Come on, like come on. Adam the winning. Yeah. Just shoot the gallon literally sin fur reach like sin fur reach just being like it got like Ken TG Cahar agus be like that comes to show you oh my god commercial score just call man like you don't even clap unit just spawn mode teleprompters lame because I Ron Burgundy shouldn't be my like and go fuck yourself Sport London. No so actually colour chin Cén slí bathe
bhí tú cinnín hóidir. I know that tú is slí back in perfect nisbet mé ar geol a Gaeilge agus an láireacht ach cin á tú bud á ví tú gúnig ar bheith nó cin stró ví tú gáil agus bheith cóiste. No, bhí me géirí bheith well ní is gom is ban mór like sprad an bheith fálam is nerd massive me so like bhí dúla gom just sa taide dúla gom sa léachtóireacht like ní me beidir go raibh me ar náislige ní me cinnte socha like iarnte sin den obair televíse chumá mar tá tú déanamh taide ar glór rudí difriúla so Kegel aangedoen stif wie naar siúil go budget le ceol like tá rudí kind of you know níos lethne ar bhn chomá rudatá goach is bralam just if sáte sna archives if I can lay nerding it out ach solim gur sin an rods really ví ceap gan inhing léchtdóireach nó taide the virtuis móí buintach leis na man ar bhealachháin nó bailile heile náhfuil so ar roirthú sort tips a bhuirtis nar hosí tú maith tú hain. Yeah, well guard about matter but ceoltóir chomá but and like just is foolish bheith in a rudí don television now like shows bhí sé ar túr le moving hearts and sin ar feig tamil and like just not his thing like ní má leis if kind of féhrú agus sa spotholas mar sin agus má bháthir is an coagri políochta gur TG ar nuacht.RTE and like just the most chill woman gomóla tú le riamh she's like oh yeah like grand so dá mé a fiúide oh like bhfuil an cóla got you like sure just you know go for it like is tá si dána hands off, you know. It's coming out like Captain go mass yard like this fucking agent now reach, you know, ventor to mach me come show you come show the end of me home to then count them. You're just like right, whatever. Agus will ein máú go tain dat dinge ví a Gaeilge stras na man like will ein like choirú go tain le go gur charta dinge, you know, bunch las samachún. Well, I think an rud is táchtaí agus like dúirta sa sin áine meallir daoine like ein duine go an goibh ortha gohfuil gobar sa man like nar hasig wathe as like bhí glór rudí difriúla ar siúlacha like so caithe tú you know feig do níis agus bí go maithig rudéigen agus bí léanta agus bí simúil mar chuine you know tá aithne go mar glór daoine go míon fiúcham tá gurí seo siúdaíana like look teir agus gin rudéigen like bí go maithig rudéigen whether it's course ollscoile dhéanamh seo nó course éigean dhéanamh rudéigen eile agus nuair haon tú gotí daoine an son a leor jobnaí nuair éigen bíonn siad rá well you know tá tar éis 10 years is áileach tá bhain seo anna bhaithe such and such new such and such agus so sin is impressive like sa saoil in general massam ní gurí bheitsúla gachtainna eile so you know bí do rinne hain agus massam go se anna jacker slíbhethe jaar amachtar hain marach gohfuil an sais rud a sin agat like yeah ní me sé sfarí chun ceistra ní bhí mar sin mór an machaver As cool mai héile bheith tú hain agus bheith you know bheith mai rud amháin think is fiú Tá ceiste chuirmaidir ar ahanana le a tagan ar an nod ar tagan ar an chléir má tá aine na James Gray an ceiste chuir James, take it away. Yeah. So tá tú host a party book agus tá tú réiteach beidir deas go tú hain agus trú rada. Okay. Bio nó marh cumcé an déal si a bheith any stage of time cé tá tú thuirt ag a cóisití agus cin fá. For fuck's sake sin ceisrí. Actually, like mission the catch really. Ni vina matada ku like. God, okay, Chulma actually me geisach le aglah Green and Doyle and son le Jenny random. Agus Dirty Maud gone. Like fucking ideal dinner party guest. Maud gone. Big time. Icon. Yes, love bit of Maud gone. So Maud gone.
And Doyle. And Doyle. Jesus, should I actually? Okay. Maud gone. Ma Hannah her yin me unscran John Blian Chicago Mahana her agus vi ashter more father shop I guess but vi it's me Mahana her Avisha but actually vi vadni smo simma agum fall mach me aller van Gaeilge stern gachten de goil an the Arab going Gaeilge agus boss Cork de ach near vein Gaeling so bog si in Gaelach gan éon Gaeling agus dalim si Gaeling is hoog si seachtar kleine le Gaeling ach vi Frankische and Spanish choma so very like before her times she can have like designer gear and that mar fad agus tá like guna designer le stige cartlin UCC agus for the marcha so ban an himúil agus leanta chuisi green old school like sna trocadi so rud narev comonta in écher so issues Maud gone agus bar from Farrig to Harrington Shaftske Eamon Devlera. Oh wow, okay. Yeah. Handsome. Cada Harla. Did he stitch up Michael Collins? I don't know. Should have cashed away into the show you think cash Dakar before thinking about Laura Fagger. Maud gone, Kindle locked into Tay, Sean Ware, or while a couple of spot and Eamon Devlera are worried to Michael Collins. Yeah. Brad Cashny Jinger. Oh yeah, big time. Agus bhí na ráfli sin adul timppel there bhí Michael Collins Howla London go raibh Lloyd George viidir I ddírig híoch sé an conra se agus viidir off le másá le doch agus streetbacha agus Doireann Daribh he was into the men chuma so would love to could we confirm or deny so well I mean Tasha Shin kind of like unofficially accepted so you heard it here first Michael Collins was by exclusive by King Michael Collins and it's a V-Shaw to me the broad it's only right that we get this exclusive big time Doireann I wish go job to dispo actually to Áine to dinner date again she them so a draw her to Orange shot I wish go job to better chuck it your rash le flag and le small hot takes Acadí sin cin gur féidir dingí tú amsú ar the man hosted na ar bhí mínta socha ní be me gearing my screen time humanity so be mar Instagram or no dice so be me at Doireann Ní Ghlacáin which like my Irene Ata sin live true be me unimpressed agus ní much kann é chuir sí sa bhaú na rudí so caiú sin yes ceol lehan that's the only clue we'll give Mas the guy Virginia lads are the man hosted the damage Na Seansálaithe at Instagram agus Twitter agus YouTube fast signals Na Seansálaithe echo and feature on Gal the Shaw become a linear for screen time to Virginia or our good free agoni agus our good phones agoni but the guy Áine amsú teshi or Áine Weir or Instagram Twitter agus TikTok but the guy James amsú teisha ar Fáilte ag Twitter Instagram agus TikTok agus mu gaiir héna amsú tá hís mar Hugh Carr here ar Instagram agus Twitter agus ar Hugh Carr ar TikTok bhfuil éon deile gaiimiid plug a hórtá. When you soltas féil na galí a hanna tá géisiú le seo? Yes, agus sibh ar an bus Swiss go féil na galí an mágin seo Jenny can go morning to soltas bim héin agus Áine definitely on Badger James possibly might make appearance Doireann so Doireann made the film. To be confirmed we got chance me man his Ní Ghlacáin so tá banish gum de híine but stranger things have happened Chiffy much yes to me that sounds like an absolute yes gur míle maigil reach is the geis list na Seansálaithe bimid rash or actually bimid Jimmy special as film like I bimid you tafu so amazing grabbing randomer so chiffmid cin dóid chugan lei sin acadí an seaachtain sugaring gur míle maigil the geis agus one yourself as enjoy seachtain it Slán bye lads